Svježe proljetno jutro, zelenilo bilogorskih šuma i zaljubljenici u biciklizam. Više nego dovoljno za otvorenje nove biciklističke staze po Bilogori. Uz pomoć turističke zajednice uredili su je i označili članovi društva za sportsku rekreaciju Zeleno srce iz Pitomače. Naše društvo se dosta vozi i u bližoj okolici i Pitomači i ovim ravničarskim stazama i uz Dravu. Ovdje postoji još jedna značajnija staza koja je duža i poznatija. To je Drava Rut koja je označena prije, ako se ne varam, 4 godine. Znači vozili smo i po toj stazi i vozimo se inače po Bilogori mi sami, ali imamo topografske karte, znamo i snaći gore i mi se vozimo bez problema, a htjeli smo da i svi drugi mogu uživati gore u stvarno prekrasnom ambijentu tih bilogorskih šuma. I odmah na početku zahtjevan uspon. Neki su posustali, ali ne i odustali. Staza je duga 14 km i cijelom dužinom se vozi po dobro održavanoj makadamskoj cesti. Oni dobre tjelesne izdržljivosti prešli su je za 30 minuta. Bilo je teško, naporno. Prvi put idem ovom stazom. Inače ovaj kraj znam, ali biciklom se nisam vozio. Prije si išao traktorom, autom i slično. Naporno je bilo. Evo, dečki su malo profesionalniji, možda oni imaju bolje iskustvo od mene. Odlična je staza. Svaka čast organizator. Dobro je bila vožnja. Teška prvi put, ali odlična je, stvarno. Veliki su oni usponi? Jesu. Evo, prosjek brzine 45. Znači da je stvarno bila dobra vožnja. Ima tu dečke koje voze, vidim čak iz Daruvara, jaki su, brži su, ali ipak je ovo prvi put i stvarno je bila vrhunski. Na cilju ih je dočekala Okrijepa, a bila je to prigoda i za razmjenu iskustava. Naravno, onih o biciklizmu. Bilo da su profesionalci ili bicikl voze tek rekreativno, svi koji su se provezli ovom stazom doći će, kažu, ponovno. U turističkoj zajednici općine Pitomača i društvu Zeleno srce poručuju da upotreba bicikla daje nemjerljiv doprinos očuvanju prirodnog okoliša i poboljšanju zdravlja. Stoga pozivaju na vožnju po ovoj cesti bez prometne gužve u miru i tišini bilogorskih šuma.